Munasqa runamasi allin hamusqa kay seminario de enriquecimiento misionero nisqaman. Tinkunakunchik noqanchik kay chunka kinsayuq unchaypi pagarinpi. Masqa munaywan kusikuywan qankunawan tinkuri watejmanta. Kunan día yachay niwanchis Rexinachis Urias Smita nispa. Niraj paymanta parlaspa, invitaita munayki kicharinayguita maychus kastan kay libro de Marcos, capítulo 13, versículo 10 niwanchik ajinata. Evangelioqa ñawpaqta tukuy nacionespi willakunampuni tiyan nispa. Ari munasqa hermana, sapukninchikman Diosninchik saqiwarqanchik tareatuq llank'ayta necesario niwanchik Diospa evangelio astawan predikakunanta kay tiempopi. Hinallamantataq Urias Smith karga willaq kamachiy ichari. Payqa runa karga humilde, sencillo, líder de la iglesia adventista pay karga. Hinamantataq sipas kallaspara, joven kaspara payqa allinta waqaychaspa karga Diospaq palabranta. Hinallamantataq payqa jovenninpi kawsayninpiqa amputasqanku y murusqanku piernanta. Chayman hinata aferrakusqa chaymanta pacha señorninchikman. Día mamitanpi riqsisqa uyarisqa maychus kay movimiento millarista nisqamanta. Ahinamanta mamanwan kay joven Uriaswan bautizakuspa karqanku. Pero payqa anchatataq creespa karqa kay movimiento millarita maypitaq nerqa ichari Jesucristo kutimunqa watejmanta kay 1844 pi. Pero 1844 chayamuptintaq mana hamurqachu Jesucristo, ma kutimurqachu. Chayrayku payqa decepcionado manaña rimunarqachu iglesia adventistaman. Astawan nuqaqa kunan k'askanay tiyan yachay wasiman nispa preparakunay tiyan nispa sumaqta payqa maychus 16 años niyuq kasaspa universidadman yaygusqa estudiasqa manañataq risqachu iglesiaman. Sonqo mamanpataqa ashka llakiniyuq karqa porque pay iglesiamanta Diospaq llanninmanta payqa saqisqa ichari. Hinataq munasqa wawqimasi pay pretenderqa hatun profesional yachachi kayta hinallapitaq Dios mask'aspa karqa payta. Maman cuentasqa Uriasman imaynataqa hermanan ichari ani sutiyuq payqa k'askasqa Diospaq llanninman. Chay 1852 pitaq ani hermana Uriaspata bautizakuspa karqa iglesia adventistapi. Hermanantaq niqkasqa kallpachaq hamuy Urias qusqa hakurini iglesiaman nispa kallpachaq kasqa. Ahinamantu chikamanta Urias Smith watejmanta Diospaq llanninman k'askaspa karqa munasqa wawqimasi. Sin embargo manga mañallasarqapuni ichari Diosninchikman k'amiytawan Señor wawayta watejmanta apamuy kay iglesiaman nispa. Ahinamanta Urias Smith k'askarqa iglesiaman. Astawantaq k'askarqa maypichus 1852 pi tatan wañurqa. Hina descansuman rispa hinallapi Uriasqa señorninchikman nerqa. Kawsayninchikman nima valenchu kay pachapi, pero qanpaq makiykipi valen Señor Jesús. Kunanmanta pacha noqaykuqa ichapis luchanayku tiyan. Noqayku voluntadniykuqa mana qanman richu. Sin embargo, chayta luchayniyku chay noqaykuta llank'anayku tiyan, trabajanayku tiyan qanman entregakunaykupaq completamente nispa. Ahina karqa Urias Smith kawsaynin. Ahinamanta payqa watejmanta kallpachakuspa Diospaq palabranta predikamuspa karqa hinallataq yachachirqa kay movimiento millarista nisqamanta Jesucristo kutimuyninmanta chantapis día sabadumanta samakuy p'unchaymanta predikallarqata. Ama manchikuychu munasqa hermana. Diosninchik niwanchikña kay libro de Marcos capítulo 13 versículo 10 pi. Noqanchik predicananchik tiyan kay tiempo. Astawan fuerteta, astawan sinchita porque pay hamunqaña watejmanta. Ama manchikunanchikchu tiyan imachus pasanqa q'ayaminchay
preocupakuna tiyan imatachu ruwasanchik kaykuna p'unchay Diospaq llaqninpi kanapaq. Chay yachaykarqa nuqawan kuskatinkunarikusun munasqa wawqimasi k'aya watejmanta suyaspa kasay. Ama faltaychu.